ke bla eve agbele ƒe akpe eve bla eve adame alebe gaƒoƒo ade be ma ahe dukɔmenyadzɔ ava na mi. Wa miateŋ akpɔ mi le Facebook kple YouTube nenema ke hã miateŋ akpɔ mi le agbadzi le Satellite Double LNB le Emo 17 platform dzi alebe nenema mia awɔ akademia nu ke ma akɔ ge ɖe nyadzɔdzi na mi kpata alebe le ŋgɔdonyawo mea mɔdodo dzikpɔla gbogboetɔ Gavins Agbodza edze mɔdodo gãwo ƒe domegɔme edze wo sasra gɔme le ge ŋutɔa me nenema ke hã miase le egbe ƒe nyadzɔdzɔ be ʋɔnudrɔ̃ƒe ehe ŋutumi ƒe mɔɖeɖe edo aɖe megbe va ɖo dzinu ewoa ƒe ŋkeke 15 dzi elabena ʋɔnudrɔ̃la menɔ anyi o. Nenema ke miase le egbe ƒe nyadzɔdzɔ be Namibia ƒe dɔdzikpɔla gã Kafu Ho Teaching Hospital ƒe lãmesẽnyawo gbɔ kpɔkpɔ ƒe edɔa nu eye wo edi be hadome eɖoɖo kple nene ƒe ekɔdzi. Anya ƒe nyase kple nukpɔla eya kple bubu aɖewoe aɖo miagbɔ le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me. Ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe ŋgɔda ne nyadzɔdzɔ ye enye Nuslin Ewe English Dictionary. Wɔwoe edemegbe na be meteŋ le nyadzɔdzɔ ehem va na mi ke enyame yi ahe nyadzɔdzɔ va na mi. Nye ŋkɔe nye Emmanuela Nolan Jineku. Nuslin Ewe English Dictionary. Nyateƒe. Meti dictionary aka azɔ afi ipasi K. Nuslin Ewe English Dictionary standard ton yeah. Standard yeah. Enyone devio kanu le basic level. Enyone ame kanu le SHS. Enyone ame kanu le university. Alo le language o. Ne nyame ke menye begbe fio. Ebi a strong begbe kra ha. Nuslin Ewe English Dictionary. Enyone o ha. Ame sia me ke nye begbe mo jura po. Ene bi a strong begbe ha. Nuslin Ewe English Dictionary. Enyone o mama. Nele dile koso ma de na kula. Atia place order le Amazon. Alo number ke na call screen Nigeria. Opo to me to the kana WhatsApp afisi afike la nya call Nuslin Ewe English Dictionary akwa koveno akpe Nuslin Ewe English Dictionary enyonto Penukpɔla kple nyasela ma agade nyadzɔŋtɔ dzi na mi ke nyadzɔŋtɔ Namibia ƒe dɔdzikpɔla gã le Ghana Her Excellency India Kupi Kafu Ho Teaching Hospital yi enye Trafalgar ɖe eƒe lãmesẽ tsaɖiɖi doa ta alebe le eƒe sasrakpɔ mea eɖi tsa yi hadzidzi ƒe atikewɔƒe kple ŋugbledede ƒe abɔ me eye wo ekafu ekɔdzi be wo etsɔ atikewɔwɔ tsaka kple dɔyɔyɔ kple ɖiɖiɖeme ye wo egblɔ be Namibia ƒe dukɔa edi be ya asrɔ̃ nu tso mɔɖaŋukpɔɖeŋua enu eye ya awɔ ɖeka kple Ho Teaching Hospital yi enye Trafalgar enu alebe dɔdzikpɔla gã Dr. Hinterman Embro ye egblɔ be kɔdzi ƒe taɖodzinue nye be ya ahe lãmesẽ tsaɖilawo to atikewɔnyawo egbɔ kpɔkpɔ me eye ya kple amedzro wɔwɔ tsɔtsɔ eƒoƒui le nenem ƒe ekɔ ya dzi yi nye Trafalgar le eho edua me. Ma agade nyadzɔ wu dzi na mi alebe Ghana Revenue Authority yi enye Ghana ƒe adzɔga dzɔdzɔ dɔwɔƒea egblɔ be dɔwɔƒe geɖewo me ebua VAT adzɔga ƒe akɔnta nyui o alebe GRA dɔwɔƒea ƒe amegã Anthony Sapon egblɔ be dɔwɔƒe ene yi le dɔwɔƒe ewo ɖe sia ɖe me exɔa VAT adzɔga enyuie gake dɔwɔƒe ade me edea ŋkɔ agbalẽ me o alo exɔa ga eye wome etsɔnɛ na dziɖuɖua o ye woɖe egblɔ. Ghana ƒe gadzɔdzɔ dɔwɔƒe GRA gblɔ be dɔwɔƒe ade le ewo ɖe sia ɖe me le Ghana mele akɔnta bum nyuie le adzɔ si woxena ɖe asixɔxɔ nu o. Si he kuhe gã aɖe vɛ na dukɔa me. GRA ƒe dɔdzikpɔla gã Anthony Kwesi Sapon ɖe nya sia ɖe go le dukɔwo dome adzɔxexe ƒe takpekpe enelia si wowɔ le ƒe 2020 me. Eɖe eme be dɔwɔƒe siwo eɖe ene le ewo ɖe sia ɖe me koe xe
adzɔxexe ƒe fetu hebu akɔnta nyuie. Evɔ bubuwo ya ɖo kpo adzɔxexe ƒe ŋkɔdede agbalẽ me alo xɔa adzɔxexe tso asisiwo si evɔ womeɖona dziɖuɖu gbɔ o. Le eƒe nya nu la, GRA le ŋusẽ dom sedziwɔwɔ esime wole mɔɖaŋununya tom vɛ be woatsɔ ana VAT ƒe sedziwɔwɔ nanyo ɖe edzi. Wole mɔ kpɔm be ganyawo ƒe eletrik mɔwo ŋuti sedziwɔwɔ ana dɔwɔƒea nate ŋu alé ŋku ɖe asitsatsa ƒe nu le ɣeyiɣi ŋutɔŋutɔ me eye woawɔ ɖeka kple VAT ƒe fewo le ɣleti ɖe sia ɖe ƒe nuwuwu. Gake Aƒetɔ Sarpong xlɔ̃ nu be mɔɖaŋununya ɖeɖe zazã makpɔ kuxie gbɔ o. Egblɔ be GRA ƒe dodokpɔ ƒe ɖoɖo de dzesi agbagba siwo asitsaha aɖewo dze be yewoaƒo asa na eletrik mɔwo dzi ŋkuléɖenunu ƒe ɖoɖo xoxo. GRA gblɔ be VAT le sedziwɔwɔ nyuie wu le vevie ŋutɔ be woadze dziɖuɖu ƒe gakpɔkpɔ ɖe edzi eye woakpɔ egbɔ be dɔwɔƒe siwo kɔa adzɔ ɖe dukɔa teƒe la bu ga la nyuie. Míaƒe nukpɔla kple enyasela ma akpɔ mi agre nyadzɔɖuɖu dzi ale be Goldboard ƒe amegã Sammy Gyamfi gblɔ be nu yiwo ebu tso Ghana gadzraɖoƒe ƒe dukɔme sikaƒleƒe ɖoɖoa me edze egɔme le ƒe 2021 me ke menye le ƒe 2025 me yiwo eɖe egblɔ ale be egblɔ be menye dɔ mawɔ nyuie egbɔ nu yiwo ebua etso ke boŋ ale yi NPP dunyaheha yi nɔ dzi va yi ewɔ ɖoɖoa tae ale be eyi wo enɔ nu ƒom le etsɔ yi va yi dia egblɔ be wo eɖoe be ɖoɖoa na axɔ dutaga eye menye be wòakpɔ viɖe aɖeke le nenem ƒe egaya eme o elabena Ghana mate ŋu ado ga le Eurobond ƒe asia me ƒe ɣeyiɣi le nenem ƒe ɣeyiɣi ma me o ye wo eƒo nya ta be tso ƒe 2021 mea ɖoɖoa me ekpɔ viɖe aɖeke kpɔ va se ɖe fifia o. Makpɔ agre nyadzɔɖuɖu dzi na mi ale be ame ade exɔ abi le eyi Toyota Corolla aɖe ge dze Birim tɔsisia me le Birim su le nenem ƒe ege kɔ yi ɖe Kumasi mɔdodo gã dzi nu ale be afɔkpa edzɔ le dunya ƒe ŋkeke 19 dzi le Enyinasi junction egbɔ. Ame aɖe xɔ abi tso Toyota Corolla aɖe trɔ tso ge yi Kumasi mɔdodo gã dzi eye wòge ɖe Birim tɔsisi me le Birimsu si te ɖe Ayinasi junction nu le ɣedzeƒe nutoa me. Afɔkua dzɔ le Bladaƒedzinu enya ƒe ŋkeke 18 dzi le Nziga Ashike lɔƒo. Ghana dukɔa ƒe dzotsidɔwɔƒe alo Ghana National Fire Service gblɔ be yewoƒe dzotsidɔwɔƒe si le Bonso xɔ xaxa ƒe kaƒoƒo le Nziga Ashike miniti 4 me eye yewoɖɔ xɔnameha aɖe ɖe teƒea. Ame aɖe si kpɔ nudzɔdzɔa teƒe gblɔ na dzotsilawo be yese ʋua ƒe ɖiɖi sesẽ eye yeƒu du yi nutoa me afi si yekpɔ Toyota Corolla yibɔ aɖe si ƒe xexlẽ dzesi nye GR1428-18 si nyrɔ ɖe tɔsisia me. Hafi dzotsilawo nava la, dumeviwo ɖe ame siwo nɔ eme eye wotsɔ yi Hawa Sevia Memorial Hospital be woawɔ atike na wo. Ame aɖe siwo katã nɔ eme la nye ŋutsuwo eye woxɔ abi vovovowo. Womeŋlɔ ame ɖeke ƒe ku ɖi o. Ʋua gblẽ ŋutɔ esime wokpɔ ame ŋutɔ ƒe nunɔamesi aɖe siwo nye ame siwo nɔ eme la tso ʋua ƒe gbagbãƒewo. Wogale nu si gbɔ afɔkua tso la me kum. Míaƒe nukpɔla kple enyasela ma akpɔ mi agre nyadzɔɖuɖu dzi alebe mɔdodo dzi kple mɔdodo gã ƒe dɔdzikpɔla bubutɔ Gavins Kwame Agbodza edze tsaɖiɖi gɔme le dukɔ me godoo be yealé ŋku ɖe mɔdodowo ƒe dɔwo enu ale adze egɔme le ege ŋutɔ me le etsɔ yi eva yi dzi
alebe dɔ yiwo me wòle be wòalé ŋku ɖo dometɔ aɖewoe nye Labadi Beat mɔdodoa ƒe akpa gbã kɔ yi ɖe akpa evelia yi Oswald Investment wɔ kɔ nenema ke gã kɔ yi ɖe tema motowoe keke ɖe ŋdɔa yi ke enye kilomita blaeve-vɔ-adre kple tema runabout yi tete kɔshi yi ke nye kilomita 19 yi Maripoma wɔ nenema ke tema kɔ yi ɖe aƒlawu mɔdodo gbugbɔga ɖɔɖo yi First Sky kple BHM dɔwɔƒe wɔ kple ɖoɖowa yi ɖe Afienya Dawenya kple eƒe mɔdodoa yi enye kilomita blaeve-vɔ-4 yi Oswald dɔwɔƒe kple Adenta kɔ yi ɖe ɖoɖowa mɔ eve yi ke enye kilomita blaeve-vɔ-2 yi Oswald to nenema ke alebe tsaɖiɖie nye be woalé ŋku ɖe ŋgɔyiyia enu ade dzesi kuhiwo eye woakpɔ egbɔ be dɔ yiwo kɔ ne kɔntraktawo wo eteŋ ewu edɔa nu le ɣeyiɣi yiwo eɖo dzia ŋuti. Ma alakpe miagre nyadzɔɖuɖu alebe ege ŋutɔ me ʋɔnudrɔ̃ƒe kɔkɔtɔ ehe NPP dunyaha ƒe Asante ŋutɔ me ƒe zimenɔla tsãtɔ Bernard Entry Besiako yi ame ɖe sia ɖe eyɔna be Chiemawu Ntumi ƒe mɔɖeɖe doa be ɖe emegbe va se ɖe dzinu ewoa ƒe ŋkeke 15 dzi eye wòle be woase dɔbiagbalẽvia le etsɔ yi va yi dzi gake Ŋutumi kple senyala vevietɔ yi enye Samuel Ata etsia ye emenɔ nenem ƒe teƒea o alebe ʋɔnudrɔ̃la hã emenɔ anyi o yi ewɔe be Ŋutumi egale gaxɔme ƒe 20 sɔŋ le tomenukulawo ƒe nuvlowɔwɔ yiwo mele senuwo ta alebe eƒe senyalawo etsɔ nya ɖe fɔbubua enu eye wo edi be woaɖe asi le enu le gaxɔme va se ɖe esime woatso nyame le nyagbɔgbɔ drɔ̃a enu alebe fifia ʋɔnudrɔ̃ƒea ase mɔɖeɖea ƒe biabia le dzinu ewoa ƒe ŋkeke 15 dzi. Miaƒe nukpɔla kple nyaselawo ma agakpe mi age ɖe nyadzɔɖu dzi alebe Ghana sɔhewo ƒe habɔbɔa ƒe zimenɔla Sheriff Gali gblɔ be sɔhe yiwo ade miliɔ 2 yiwo xɔ tso ƒe 15 va ɖo ƒe 35 me ele suku eye eɖewo hã womele edɔ wɔm o alo hehe xɔm le nenem ƒe dukɔ ya me. Ganya ŋutinunyala kple sɔhewo ƒe ŋgɔyi Davlela Sheriff Gali gblɔ be sɔhe siwo ade miliɔn 2 kloe le Ghana mele dɔwɔɖuia, sukudede alo ehenana me fifia o. Gali gblɔ be nɔnɔmea te gbe ɖe sɔhewo ƒe dɔmakpɔwuia ƒe kuxe si le dzidzim ɖe dzi kple kuxe sese si Ghana sɔhe geɖe doa go le tɔtrɔ tso suku yi dɔsinu gɔmesese le me dzi. Eʋli nya be le be Ghana nado ŋusẽ mɔnukpɔkpɔ si li na aɖaŋudɔwo ɖoɖo ɖe ŋgɔ, asitsatsa, dɔwɔɖuia ƒe hehexɔxɔ kple dɔwɔɖuia nyuiwo kpata be woaxe mɔ na sɔhe siwo le dzidzim ɖe edzi le la be woagagblẽ wo ɖe ganya si wɔa dɔ nyui la godo o. Dzitsitsi sia ɖe nyaƒoɖia me nuɖoɖo wɔlawo hã dzi be woakpɔ egbɔ be ganyawo ƒe ŋgɔyiyi trɔ zu dɔwɔwɔ kple mɔnukpɔkpɔ siwo li tegbe na sɔhewo. Vevietɔ sukuvi siwo do le suku kple sukunuwɔlawo. Gali ƒe nya sia va le ɣeyiɣi si me wole numedzodzro siwo yi edzi le Ghana ƒe sɔhewo ƒe dɔmakpɔwɔe ƒe nɔnɔme kple ale si wòhiã be woawɔ ɖoɖo sesewo atsɔ aƒo ka na sɔhewo kple sukudede, aɖaŋu kple dɔwɔlawo ƒe asitsatsa. Miaƒe nukpɔla kple enyaselawo ma agakpe mi age ɖe nyadzɔɖu dzi alebe ɔkadadola aɖe eku eyime eye eƒe mɔzɔla ƒe nɔnɔme sesẽ le eye agbatɔʋu aɖe va dze woƒe kekea dzi le Bujumbura alebe nenem ƒe afɔkua dzɔ le mɔgã yi Winneba dzi. Ɖasefo yiwo ekpɔ nudzɔdzɔa teƒe egblɔ be
agbatsɔʋu yi ƒe xexlẽdzesi enye GN4199 22 enɔ agbagba dzem be yeato ʋu aɖe yi wo etɔa nu eye eva dze ekɔ da yi tso emɔ yi tsitre ɖe enua dzi alebe nyatakawo eɖe fia be Mahama Kandu ƒe ʋukula le teƒea alebe eku le teƒea le abi yi wo exɔ ta eye wo etsɔ mɔzɔla yi enɔ eƒe kandua me hã wo etsɔe yi ɖe kɔdzi enumake ɖe eƒe nɔnɔmea hã ta alebe ame yiwo eƒoxlã nudzɔdzɔa teƒea wo ele ʋukula eye wo etsɔe da asi na kpovitɔwo alebe wo elée be woawɔ numekuku le enu aha anya nu yi ke tutu gbɔ nenem ƒe afɔku ya etu. Míaƒe nukpakpe nye ese magakpe mi age ɖe nyadzɔɖuɖu dzi alebe DVLA ƒe amegã Julius Nikwate Kɔye yi ke nye kote egblɔ be xexlẽdzesi alo number plate yiwo tso ƒe 2021 ya mea anye nutoƒe ŋkɔ le etame nenemake hã woaŋlɔ nyagbɔgblɔ le ete nenemake hã eʋu ƒe xexlẽdzesi yi ke enye 1999 nenema hã woana nutoƒe ŋɔŋlɔdzesiwo na anɔ edzi abe GR kple office ƒe dzesi ŋɔŋlɔdzesiwo abe XR ene kpakple map kple dedienɔnɔ ƒe nɔnɔmewo nenemake kpɔɖeŋa ewɔe be enye 3648 GRXY. Ƒukulawo kple ʋuwo ƒe mɔɖegbalẽdɔwɔƒe DVL le ʋu ƒe xexlẽdzesi ƒe ɖoɖo yeye aɖe tom vɛ si ƒe taɖodzinue nye be woana ʋuwo ƒe dzesidede, dedienɔnɔ, wo yometiti kpli woƒe ŋkɔdede agbalẽ me nanɔ bɔbɔe le Ghana. Le ɖoɖo yeyea nu la, agbalẽviawo zã nu siwo wotsɔ ƒoƒu siwo wowɔ le ʋu me eye wotsɔa megbenya aɖe si ɖia dzesi afi si woŋlɔ ŋkɔ ɖo la kpena ɖe wo ŋu. DVLA gblɔ be aɖaŋu ate ŋu axɔ ŋkɔ tɔxɛ siwo wu miliɔn ade le ŋkɔŋɔŋlɔ ƒe dɔwɔƒe ɖe sia ɖe si akpe ɖe amenuwɔakpɔ dzimaɖitsitsi si woku ɖe nuwo ƒe ƒuƒoƒo nu enu gbɔ. Woɖoe hã be dɔɖɔɖo sia nana wòasesẽ ŋu be woawɔ xexlẽdzesiwo alo atrɔ asi le wo ŋu eye woado ŋusẽ sedzikpɔlawo ƒe nutete be woaɖi ʋuwo. Ɖoɖo siawo wowɔ ɖo ŋgɔ hã na be woatsɔ agbalẽviwo aƒoƒu kple ʋutɔ ɖekaɖekawo te. Ke hã tɔtrɔ he numedzodzro vɛ vevietɔ le dukɔa ƒe gɔmesese, edziwɔwɔ kple ŋusẽ si wokpɔna ɖe asitsaha si wokpɔa gome le ʋu ƒe agbalẽviwo wɔwɔ kple wo ŋɔŋlɔ me dzi. Le kpeɖeŋu mea, Vehicle Endorsement Association of Ghana (VENMAG) tsɔ nya ɖe ʋuɖoɖo ɖe ŋgɔnu le ʋɔnudrɔ̃ƒe va yi. Le blibo me la, ɖoɖo yeye ate ŋu ana Ghana ƒe ʋuwo ƒe ŋkɔdede agbalẽ me ƒe ɖoɖo nanyo ɖe edzi ne wowɔe le gaglãgbe nyuie eye wotsɔ dukɔa ƒe hehe si sɔ ɖe me. Makplɔ mi age ɖe nyadzɔɖuɖu dzi alo míage ɖe gbetanyadzɔdzɔ dzi ke le gbetanyadzɔdzɔ me age ɖe Togo alebe Togo etsɔ eƒe dukɔa ƒe teƒe ŋuti ɖoɖowɔ ɖia mɔɖaŋu yi elome eyi wo eɖe wo eɖi tsa yi ɖe nenem ƒe nuto atɔ̃ me tso dzinu ya ƒe ŋkeke ewoa gbe va se ɖe 19 emegbe alebe mɔɖaŋua afia mɔ nenem ƒe ŋgɔyiyi va se ɖe ƒe 2045 kɔ yi ɖe ƒe 2045 eye woakpe ɖe nutome ƒe dadasɔ makpɔmakpɔ edzi ɖeɖe kpɔtɔ nu alebe lomedua ƒe amewo ƒe xexlẽme edzi ɖe edzi tso miliɔn
akpe deka bla atɔ vɔ adre va do million va do nene ƒe million akpe eve wi enyi le ƒe akpe eve vɔ ewoa kple ƒe akpe eve bla vɔ evea edome yi ena nyaƒoɖamenu nyaƒoɖamenu ede xɔtudaŋu nuwo enu dzi ɖeɖe kpɔtɔ le nene ƒe Togo edua me ŋuti. Míaƒe nukpɔla gbe nyasema akpe mi age Nigeria dukɔ me alebe Nigeria dukɔ ƒe ʋɔnuɖrɔƒe kɔkɔtɔ yi le Lagos gbugbɔ ame etɔ̃ yiwo nu wole ɖikem lea yiwo enye Kenneth Mbonu, nenemake Kenneth Ogu kple Chioma Onuha nenemake hã yiwo ede gaxɔme le eyi wo egblɔ be wo etsɔ etu tso eduta ve edua me eta alebe ʋɔnuɖrɔla Friday Ogaze ye ede ese be woatsɔ wo ade gaxɔme le ŋkeke 15 dziŋua ƒe ŋkeke 15 dzi va se ɖe dziŋu 90 ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi alebe va se ɖe esime woawɔ numekukuwo vɔa hafi woaɖe asi le wo nu alebe nyatakawo eɖee fia be wo gblɔ be wo eɣea etuawo ɖe kɔntena aɖe me le temu 184536/9 yi eva ɖo MV Velika dzi le dzinu adra ƒe ŋkeke 9 alebe yi ewɔe be dukɔa ƒe Nigeria dukɔa ƒe dukɔmeviwo ƒe adzɔhedɔwɔlawo ke ɖe wo nu le eyi me wonɔ dodokpɔ wɔm le dzinu adra ƒe ŋkeke 13 alebe dukɔa ƒe dukɔmeviwo ƒe dɔwɔƒea egblɔ be asiɖeɖe le wo nu ate ŋu akpɔ ŋusẽ ɖe tomenukuku dzi elabena ate ŋu ana be woasi le gaxɔme yi ena wo egbugbɔ ame eve bubu yiwo nuwo le ɖikem la de gaxɔme do ŋgɔ ɖe enyame ke eta. Míaƒe nukpɔla kple enyaselawo eya kple bubu aɖewoe me va na mi le egbe ƒe enyadzɔ me. Vɔ hafi ma adzo le mia gbɔa ma agate nya dzɔdzi na mia ke. Mise le egbe ƒe enyadzɔ me be mɔdodo dzikpɔla bubutɔ Gavins Agbodza edze mɔdodo gãwo toto gɔme le ege ŋutɔa me be yeakpɔ ale yi ke kɔntraktawo wo ele edɔ dzi eŋuti. Nenemake hã mise le egbe ƒe nyadzɔ me be ʋɔnuɖrɔƒea ehe ŋutumi ƒe mɔɖeɖe edɔ aɖe emegbe va ɖo dziŋu ewoa ƒe ŋkeke 15 dzi elabena ʋɔnuɖrɔla me ete ŋu eva o. Nenemake hã mise le egbe ƒe nyadzɔ me be Namibia ƒe dɔdzikpɔla gã ekafu Ho Teaching Hospital ƒe lãmesẽnyawo gbɔgbɔkpɔ ƒe edɔa eye wo edi hadomeɖoɖo ɖekawɔwɔ kple kɔdzi yi enye Trafalgar le ehodzɔme ŋuti eye nenemake hã mise le Nigeria nyadzɔdzɔ me be Nigeria dukɔa ƒe ʋɔnuɖrɔƒe kɔkɔtɔ yi le Lagos gbugbɔ ame etɔ̃ yiwo wo ele ɖikem le wo nua wo ele wo ede gaxɔme le eyi wo egblɔ be wo etsɔ etu tso eduta ege ɖe Nigeria dukɔ me. Míaƒe nyasela kple nukpɔlawo eya kple bubu aɖewoe me va na mi le egbe ƒe enyadzɔ me ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbedane nyadzɔ yi enye Nuslin Ewe English Dictionary ɔye ede megbe na be me ete ŋu he nyadzɔ va na mi ke nyame yi he nyadzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelin Dzineku Meklami. Nuslins Ewe English Dictionary nyateƒe mesi dictionary aka azɔ afi ipasi ke. Nuslins Ewe English Dictionary standard ton nye ya standard nye ya enyo ne ɖeviwo
enyuna de vio kanula basic level enyuna ameokanula SHS enyuna ameokanula university alo language on na nya make manya bagba fio e be a strong bagba kra ha Lucelins ever English dictionary enyuna o ha amasia make na nya bagbi mo jura po e be a strong bagba ha Lucelins ever English dictionary enyu na wa mama na la dile boso so madana na kula atia place order le Amazon allo number can follow screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya call Lucelins ever English dictionary akwa koveno akpe Lucelins ever English dictionary enyonto